Hello, papagayam. Kumusta kayo manan? Well, siyak manan ni manang niya biyanang amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag itaka nito. Ti surat ngayon tayo basa kat manipod ka ni pagayam sa tor, saan napod puno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rufel, ni Ma'am Imelda Velasquez, ka ni Ma'am Noime Santos. Kastoy man ti surat ni pagayam sa tor, Dear Manang Biyanang, agpada kami itikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laengen ngagkabkabbalay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngem bayat ti panaglabas ti aldaw, dimteng ti jak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan la iti nasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak. Isu akastoytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka ngay sa tor. Ay, kuha nga main. Pampanunutak nga min anarigat ti awan kadkadwana. Nang runa no mauyo senti pigsa. Dati agkadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikasta nga edad mo. Adapay lang nga mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay! Di mo lang mo Ano pa'y mo ilanag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, diyak kayat amang asawa ka. No anya titulagan, isaw ti matungpal ka bages. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan dito balayaw. Ay, diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Inom nga ta iti arak. Kunayon ba't nga insardeng nanta ginam iti arak? Insardeng na na, nabayagan. Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Diyak ka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibait manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam a Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ni namnama akas dyan ti ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wag. Ang mutentikas jay ngayon pakitam itinubiyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Agayata nga rod. Ken ayatan nak nililay. Agin inayat kami. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno day ta, manang? Nasingpet ni Lilay.
Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwartong tiputno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lilia. Manang, ta saan akas jay nubyak. Plano pa'y kit di ko man nga ikalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y asa kay to agdan na angkal. Kas jay ngamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo, iti suadi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Liling, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarod kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilawlawag yo, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Saan komportable no ada sa bali at tao dito'y balay. Anyat takasikuramaya manang. Naganayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing biyam. Anya ko mati problema kan kuha na aya, kan nagagatmate. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, ta saan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alilay, isunti bidakan ka sa tor. Isulagan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy pagtangan. Unwanted akon iti daytoy balay. Awan sirsirbik iti daytoy balay. Ay, manang, saan ba't Di kagsaw iti kasta, ta saan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga nasakit tinakam ko. Tadi mo tinungpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murang yo, ipag Petra. Saanan? Krugit ti trabaho. Sinadlabat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam di dakpay kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ta atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakin kalili. No apay nga minadimtang kapailaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabas ka na manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo laon na yan nililay. Talaga napatpatagan day jay alili nga misyak akabsat mo. Masisakit mo ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaws, aguli magkalaang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya!
Anya pa'y lang arog ti kukuan nyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdendен na kay magaya man. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga pension ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pension mo aya. Amangan mo't no tay pension mula ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y adamagan nyo ayamot pati pension na. Di kay lagpain. Ako wana tap na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pension na iti namindo agundaway. Aya! Manungay ti pension na anak ka. Ay, basta, di yun amon. Basta agpen-pensyon, period. Nalangaraw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nga na Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisoy. Nakasorpan kayo pa inyo. Nagkiting mo day tanay. Kan, wawang ligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang, tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si kanti soy. Anya? Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Uray di ka agtrabaho, mabalin tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal may isa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tasi kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan? Kumpurmi ah. Day, kadua mo ni Tisoy, manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay payla abulan, manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisaw ti kaslalanganin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak pa'y masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. At iti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey.
Mapana ko nanay. Ni, ay, papanam tisoy. Hindi palengkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisuyin tigatangam, hane, tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wen, usaram ka di jay motorsiklom? Wine. Ay, makiang ka sa kon. Ay kawala. Ingkalanin ta hilmi ni darling kaw. Ta isuti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Ay Tisoy. na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayaga na pan nakitinda. Narabyan metain. Apay nga, di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tan ngay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kao. kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day dya alilay. Ay, agya manaktadakan. Pinagdanag nakhane. Ay, napnapanamta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y so Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo at nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Pinay. Sige tayo nagpulans. Ay, mangan kamutan hani. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti badok. Mangantan ka ba, guys? Wag, anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit metlang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid aki jay lugar mi hani. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iji lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ni nanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan da ti pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, hani. Ang apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sobyang kantulagan, Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iji lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Jak matlama urayan nga agawid. Kunana nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaala manang. Innakon, tanay. Aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na sa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa taor. Tapanagkunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga, nanang. Sorry sa taor. Ngam nitisoy gayam ti ay ayat.
Apay naramid mo tikas daw. Ay, siga tisaw. Ha? Amom nga umadanin tikasar mi kan nililay. Ang mapay nga inagaw mo kanyak. Ladingi, tagtata. Da kami tiyagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tiyagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga ang pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa to, ha? Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, no di na kan kaya tanak ka. Kastalaang ni Ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y nagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Ala, pagayam sa tor talaga akastan ni Ayat at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama. To'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano nasalunat kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong, sana pudpud no anagan. Kasto iti kunana, dear Manang Biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko sana pudpud no anagan, ti padramakkan ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sinaanda, gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya at tada kayong tatang ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan na kaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo day jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi ah. Ahap. Anda ngamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan mabalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumakan kan niluta.
Iswa kayat nakanasinaan. Apay, di nakadin ikan iti may sagundaway, luta. Manjakon, Kiko. Nauma akon. Isungag sinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra ti agimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isungag sinatan. Ladingitak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Di kwa, uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisaos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ah, Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amagkan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Luta. Kaya anusan na ati agbalin a single manan. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas, kalpasan na, agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anakaw. inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a libertay? Di nga glalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Win, tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, agimon-imon kanto manain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti ramuar ki ikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia Tarmam. Pipya dayjay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyamo dayjay nga iri-rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno siguradaw nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayja balasang. Tano na pintas ti armam. Ay awan! Kanayon to ti panagapay manen. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen. Kiko. Ay nainsan. Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia langay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa akin? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pa'y. No, kusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin, iti balay na Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko. Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatakmat no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasal, may. Anya! Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay?
Anyat pagimunan na ngay, kaysa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawa na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paisa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasap. Olivia, sino dahi ta boy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi ta lalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harudin. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Dila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Urubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan mati agar-aram ijay nubyam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasaoke ko. Ah, Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpanta siya. Saan mat? magpaisumat? Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga ay. Tinabuy-buya iti silpon mau. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya lang pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka diakas ta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkinnaawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya nga ay. Di oray saan kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kayatan ti anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Akat, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubosa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid da. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet la iti ugali mo ha. Iso pampanawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay, dakas ti agimaw kasamay. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubyak. Iso nga raw, dakunak ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di ta.
Tasyak ti agsapol iti asawam, wen. Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay? Sanain, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man daytan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balayda. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon kapay lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko di high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Ang mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anya kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Batch ko, Aloyda. Tila yar-arim nyo kanyak. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mau. Maan-ano ko ma? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loida. Kasangsangpet na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loida. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin-kin natawa na pa yan Ang pitong. Ken napanmanen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanain. Ha? No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kain, nakarkaro asan anarigat nga ayaten ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ken ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto ken kuada. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? At dan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray kapay. Ah. Baybay ang mampay lang day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pay laeng. Ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa naimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pay takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro panay kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan na. Tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita. Tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay, kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang jakpagan ano akitain. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita diteng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat gak ti kayat mo.
Ikatak day ta aladawan. Idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ha? Ay kwa. Sayang Basta Kiko. burakam day ta na. Kanda kita kabinet nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdadag kita kabinay. Ay, basta ilakong. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arod ang movie mo. Ngayon day diyang pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tangar aramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy, tirumbang ka na gito aladawan. Pisang-pisang man. Ay na, di mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pa iladagito aladawan, day diyang asawam. Saan namot la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Loida. Ay, ayatang pala nga aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay na ti agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbangam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbangam amang dadaal ka dagita. Jaklaim pagaraw, kastagayam ti ugalim, na imon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anopiam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adame latta. Tatang. Ay, awan manain. Sininaan da ka manain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay pagimunam. Okay, nagpaisumang nga. Ay, diyan ka mukhang ka. Mala. Kastam latta ka rodain. Uray agbakan. Diyak kayatan ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanya. Ay, hustag! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da, gapu iti ugali iti anak ko. At damat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da abastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpay so ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan niyo mat, ngam no apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumatlaeng kat agbalbalew. Kat makasarak tumutlat ta itagbalin akatakunay na itagnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello, patgan mi papagayam, naimbag nga orasyo amin. Siyak man na ni manang yabianang amang kabkablaaw kan mangkum kumusta kada kayo amin, papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ba sa wano drama itakat manipod ka ni Mina sana pudpunno anagan. Ngamsak may nakablaawan tay mampa ni Jetro Bulusan, Jing Montero Natividad, ni Ma'am Sisa Canuto, ni Ma'am Victorina Luis. Kastiman di surat ni Pagayam Mina. Dear manang biyanang, may saak abalo. Adaman mo't kayat ko pa'y dramakan ka. Saan ko la kapadasan daytoy no dikat kapadasan mi itikabsat ko apadak metla abalo. May papanday to'y iti lalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong mau. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayaban nak ka daw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agdayjay. Kas lakit din ay ayaban na kung iti nagkaysabiag ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kal iti kandila iti pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan ah. Naimbag no malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag mo na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik ah. Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan yung agin ah. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran miti tanom day di amang ta. Manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak ah, tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da Juna. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Jonah ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga minon ti style ti kampusan taw. Uwang nga raw ah. Kan imadun ti pansyon di daw eh. Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana, akuyog tamina. Ni Jonah ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, no mapukaw kayo, ah. Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y tiagbiyag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiyag. Kas may sabalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko iti di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan wan. Pangasay mamang milpijaw. Wait, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga aggamsat. Takayat mi pa'y ti agbyag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida ah. Kasta mag-time ti kinabalo may. Tagpada kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti artag nga asawa. Ang Miguel Video. Saan na dito ti pansyon ni apong? Ha? Sa dinong araw. Kaisuwa na ito siya. Iti day siya abanda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Ha? Kanunagan na mo dahito yung nakasurat dito eh. Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan nyo mati spelling na anay sa balay.
Ken Elpidio Senior dayta. Ha? Ay, wan! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung tipansyon ni Apong Mau. Nala, umay kayon. Nabiro ka kung tayan ti pansyon ni Apong. Aday tan ti pansyon ni Apong Elpidio. Ay, wan. Dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang, Mina. Wan nga raw manan. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw nanang. Ante, Ah. Jak mo't makadungaw. Uray siya, makaiso mating. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apanchon. Wan nga raw. ala, agkatawa da kayo din. Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wan, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni Apong mo kanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam ta kurang dayta anak kaw. Oh, Antoy, nayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day di ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangput a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kabduak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga inawis ko maten nga umay makipangan. Ta nagawis da jo na nana. Ah, ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo, Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay, mangan kayo lataan, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay, uwin akabsak. Agyamanak. Angkel, iso ni nana pilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka, pilang. Ulit gayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka idi kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamam mo kaya. Wain mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idi nagsarita kamay. Inala na pa nga ti silpon number kaw. Ha, apingin nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot ton. Impabalkot tayo amin di kalmanon. Adapay mo't. Inak ito din, tasayang matlaang. Pangtadan nyo ngay. Komporme Di ta kasit gan nakaaruban na, tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adda ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakabsak. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko beig. Sigay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga ro, kabsak. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta?
Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog ka doon ka balo ah. Kabusa mo gayam ni Pilang. Iso mo lang agkaruprupa kayo ah. Wen, ngem ubingak iti 5 atawon. Ah, kung nakili ano, agkambal kayo. Ay saan, Suto? Alala, mabilang ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsun kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, ngumsak, manalo ng lahig. Ado siguro timula man niya. Idi ngumita, awalag, nalako kami na rin. Narigat ang gardin ita, taawan danom. Kasta aya. Ewan, mabaling nga alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katun na. Day talaga yam. Sure, Suto. Diyo na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanil pundamatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Apay akas lang na adik dan nga cellphone. Wano agi games da. Saan samad? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywanan niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Nay, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, tada kadit ko itang aldaw. Ah, kadait, no kasta. Adamat tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya, agpada tangarod amakidait ita. Ah, adam kadit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumulaan nagpakulot ka manin ah. Itangag sa pa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy manang pilang. Ulitak Pilang awan ko mati pangibagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap na niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Yak amu man iti day dya kaanakak man. Namin arwak ngaminan analukaw. Suwa di nang kaya't makinayata manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspo sa kidain. Intang arub mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak hidayt. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimatan. Una, tainak man mo't makidayt. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mata. Wala, enjoy ang Mina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa nga nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit day. Ay,
Lumina. Nagpintas ka mo, Tag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, Para kun kaday ta akulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na, Jemol. Ag-shopping ta ko, ma. Awang magkwartak. Sa sana mangaming agpinpinso. San akasking ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain tag shopping, gatangan ta di kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan, agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taaway. Awang kumati pang ibagbagaw. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamak it. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto, my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agkad-kadakkel kami laang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Nga, nalukmag kaday. Nakutong, wano katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo kaday. Ay saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya! Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kay. Why, inurigalo na. Sino ang kay? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang rigregalo. Ay, Wang, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Dito yak pa'y laang. Jak pa'y nalpas nagbakasyon. Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagag kumalaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laang itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa. Agawid ta masapa. Tada pa pa nakiti malang. Sigay, si katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon kan? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay lang kumatikit kung ibagakan ka. Saka mailiwa maringgin ka. Malam Wan, kaya ada pa panak iti agsapa. Sige, si Katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpin nakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ala, agpada da iti nubyok manang. Ilimlimid ni mutlaang ti relasyon may,
taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takita tiladawan tinubyaw. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itad ng pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, Mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkare kamot manang, para kadatalaang adwa day taon. Wan, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, Mina. Un manang, sika, ni kadimot suto tinubyaw. Katuan! Hapay kay! May siya lalaki tinubiuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw. Ay, nagawid din iti lugar da nana. Tapi nagawid da antik nga asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarsaran ni antay. Anya, talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirak dagiti nagasgastos ko kankwada. Ay, uray siya mo Singirak ti awanan bay na lalakay. Apay? Angat inaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti saan yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumutla kas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kanu ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit dain. Tajak insuko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bet Uray balo Diyak magkayat nga erukma adagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Naawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang mianang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaang. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnaakan saan una yan ang makasao. Dahil tangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakatan kan ni ayat. Iso na laang, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggondaway, ananggondaway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan iti adal, wendo leksyon. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo.